Riria rari bururi-ini wa Uganda, kandi cia kwarirwo kwa gitama kia mwaka wa 2022 no cirathiaga na mbere, na riciria ria kuhe ngwataniro ya NASA mihumo ya muoyo nirio rirathamakaga rita riri President Uhuru Kenyatta akihingũrĩrwo murango na kunyitwo ũgeni ngwataniro-ini ino, undu uria uronekana ta urarakitie munini wake. We are going to come together, NASA, Your Excellency, and we invite you also to become a member of NASA. Nyinyi wakati mnaendelea na confusion, Wakenya wale wengine wote tayari wamejipanga, tunawangoja. Munini wa president no augite ati munene wake ni munyite migwate ni atongoria NASA magibanga gitama kia githurano kia mwaka turorete, undu uria uratuma atirike wira wa gutungatira muingi, akihenyukania na maundu maria rutu etikitie ti mabata, muthiururukano uria ukoretwo ugithie na mbere kwa ihinda ria miaka ena. Tena wanazidi kusumbua rais saizi ati sisi utupange kama watu ya NASA. Sasa rais anasumbuka na hiyo watu kujaribu, na hawaelewani, kila mtu wako na tamaa, huyu wako na tamaa, huyu mwingine anasema sijui yako na risasi ngapi. Tunaungana because of the positive vibes. Wakenya wataungana. And therefore I want to suggest that we don't preach fear to Kenyans. It is not about the coalitions that you are making every one day. Kenyans are tired of those coalitions. You have formed them before, you have betrayed them. So tell us what you are going to do for us. Thutha wa president kugiriria atongoria aria makoretwo na mutugo wa kuha andu ethi na mbeca cia igoto na ciiraniro citangikinyirika, munini wake umwe wa aria makoretwo gatagati-ini gotano uyu augite ati uheani wa mbeca cia kwarahura ikundi cia andu ethi na kumahunjiria kioneki kia uria thirikari yake kamatungata ni undu ategutigaga atira. You lazima uwe na mpango, na mpango uwezi uwe naye usipofikiria mahitaji yale ambaye mwishowe itasaidia mwananchi kujisimamia. Mwananchi hataki kupewa, anataka apatiwe uwezo wa kujitafutia na kujisimamia. Ukosefu wa kazi, maisha magumu ndio yanatupiga sasa. Kwa hivyo tushikane. Nitaendelea kufanya kazi hiyo hata zaidi. Na wacha sasa hii tunatoa pesa yetu ya mfuko kusukuma hiyo kazi. Kuanzia mwaka ujao, hawa bodaboda na mamamboga na hawa wengine tutaweka pesa ya serikali. Munini wa president ateterithitie ati muthingi wa kioneki giake makiria kimatha kura cia giturwa gia president ni kuhe Akenya othe miaka iganaine ya gwikuria na gukinyaniria iroto ciao. Ngiributira Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.